Kiwi senam pat judan jingek, balai mentau senam dan jingek. Ngatrai apa dia kata ilah jebak hi naduk mana kan wan hajuk si hajuk hi kata ka jengkeli kajian kajung ong apa pi keren hap ha shwa sedien pai kajung kanong ru kane ka 15 phase commission kasnang nadu arpau arpuai arpu angi ngirawan arpusan ma fi bener guideline kala ong mentrai kam da ka online rei PPI offline den ta kadau pasakut kare berkai ngirawan arpusan 15 commission kasnang nadu 5 years back ayu fi le api him buat dia guideline mata gikit mangi ya kon arko ye ka scheme masih offline denda kada mangi mak ni di KJM ta Tak kepedi gaji bomla abangi hadu disebar jong ke senam arhajar arku saru gidang yo atu pisah hiaj offline mengenangi yo ngamper kata ke online ke offline re ke scheme sikipaj bangi ai kata badan kam kata ada gaji syukro ada kim sutu ki member offline online nya keren dia nya keren dia kim sutu offline online ngatrai kelabian kata sebab kelabian ngatrai isi online isi lembaga dari pemecah benefit VPC udah cek te ngatrai halo kata nitrai ngilai sutu ki ki problems ki jengek ki ba ilaiman u ia mula depan ai ke jubab kelabian ngatrai secara sendiri ini ki ong nilai sikipat bak top Ngin ya terus tomong man pembiang yang di condition di kriteria bagian yo ya kasihkan student bagian ayat kipat ba nganga di ubri ngi ke isi jung ngim dai juduk jikerman ngikerman bagian yo ya kan dikasih kiwi senam pat judan jingek balai mentau senam dan jingek ngatrai apa dia kata ilah jebak hi naduk mana kan wan hajuk si hajuk hi kata ka jengkeli kajian kajung ong apa pi keren hap ha shwa sedien pai kajong kanong ru kane ka 15 phase commission kasnang nadu arpau arpuai arpu angi ngirawan arpusan ma fi bener guideline kala ong mentrai kam da ka online rei PPI offline den ta kadau pasakut kare berkai ngirawan arpusan 15 commission kasnang nadu 5 years back ayu fi le api him buat dia guideline mata gikit mangi ya kon arko ye ka scheme masih offline denda kada mangi mak ni di KJM ta tak kepedi gaji bomla abangi hadu disebar jong ke senam arhajar arku saru gidang yo atu pisah hiaj offline mengenangi yo ngamper kata ke online ke offline re ke scheme sikipaj bangi ai kata badan kam kata ada gaji syukro ada kim sutu ki member offline online nya keren dia nya keren dia kim sutu offline online ngatrai kelabian kata sebab kelabian ngatrai isi online isi lembaga dari pemecah benefit VPC udah cek te ngatrai halo kata nitrai ngilai sutu ki problems ki jengek ki ba ilaiman u ia mula depan ai ke jubab kelabian ngatrai secara sendiri ini ki ong nilai sikipat bak top Ngin ya terus tomong man pembiang yang di condition di kriteria bagian yo ya kasihkan student bagian ayat kipat ba nganga di ubri ngi ke isi jung ngim dai juduk jikerman ngikerman bagian yo ya kan dikasih kiwi senam pat judan jingek balai mentau senam dan jingek ngatrai apa dia kata ilah jebak hi naduk mana kan wan hajuk si hajuk hi kata ka jengkeli kajian kajung ong apa pi keren hap ha shwa sedien pai kajong kanong ru kane ka 15 phase commission kasnang nadu arpau arpuai arpu angi ngirawan arpusan ma fi bener guideline kala ong mentrai kam da ka online rei PPI offline den ta kadau pasakut kare berkai ngirawan arpusan 15 commission kasnang nadu 5 years back ayu fi le api him buat dia guideline mata gikit mangi ya kon arko ye ka scheme masih offline denda kada mangi mak ni di KJM ta tak kepedi gaji bomla abangi hadu disebar jong ke senam arhajar arku saru gidang yo atu pisah hiaj offline mengenangi yo ngamper kata ke online ke offline re ke scheme sikipaj bangi ai kata badan kam
Kata ada kaji. Syukro ada kim sutu ki member ya offline online gini keren juga. Ya keren deh kim sutu offline online. Ngatrai kelabian kita sebab kelabian ngatrai. Misi online misi lembaga dari pemecah benefit VPC udah cek. Te ngatrai halo kata ngatrai ngilai sutu ki tiki problems ki tiki jengek ki ba ilaiman iam ula depan ai kejubab kelabian ngatrai. Secara sendiri. Ini ki orang nilai sekipat bak nyetok. Ini ya terus tomong man pendiang ini ki condition ini ki kriteria bagian dia ya kasihkan student bagian ayat sekipat bak nganga di ubri ini ke isi jung nyem dai juduk je kermen bagian dia ya kan dikasih.